siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Abantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Inkonzo yesabatha lasemini soyiphathela umfundisi uGwenza wasemaphephetheni inkosi zimbusise. Ngiyakhetha inkosi yasePhakameni. Nkosi enkulu yamaZulu onke nomhlaba wonke. Kumsa wakho, kuthando lwakho okuma Nkosi phambi kwakho, phambi kwakho nokuma phambi kwabayingcwele bakho. Akukho lutho olunye ngaphandle komsa wakho. Akhona bungcwele mhlambe engiguqe ngako lapho, kodwa ngiguquse uthando lwakho, uqise umsa wakho. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi, phinda Nkosi ube ngakimi, phinda Nkosi ungisize. Ngisaguqele lapha ngiyaphinda ukucela phambi kwakho ukuba ngingakhumbuli lutho olubi, futhi mhlambe ngingakhumbuli nezitha zami uma zikhona, ngoba hleze ukuthi sengimile lapha phambi kwakho ngabe ngisayikhuluma indaba ongithume yona, bese ngikhumbula indaba yabantu mhlambe abake bangihlupha. Ngiyazi ke Nkosi ukuthi ngenilanga wake wakhuluma wathi uSathane uma eyinkawu noma eyimfene akakwazi ukwenza lutho amaNazaretha. Wathi uma uSathane eyinezilwane ezimbili,
inkawu nemfene. Uma imfene uSathane uyafundisa nje abantu ukuthakatha. Uma einkawu uSathane uyafundisa abantu ukuntshontsha. Wathi uSathane weinkawu ufundisa abantu ukweba. Wase uthi ke Nkosi uSathane omubi onamandla okwahlula amaNazaretha. Ilo Sathane oyangene ngamasango ethempeli njengoba sikhona la. Athi mayesefikile la bese yaguqa athi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakamile. Ibandla lonke livume lithi amen. Bese egqoka ingubo emhlophe. Kuthi amaNazaretha amethandaza athandazina. Kuthi amaNazaretha mehamba eyonikela naye eze afika beke umnikekwana wakhe. Kuthi amaNazaretha meyosina naye avunule. Ahambe nabo abayosina. Uthi ke ngale minyaka yo68 uma wembethe lo mzimba ilo Sathane oyewahlula amaNazaretha. Sengathi uNkulunkulu angazivikela kulolo hlobo lika Sathane. Amen. Ngicela ukufunda incwadi ezimbili. Zombili zitholakala ezincwadini zomphostoli Paul. Incwadi yemisebenzi isahluko sesine ivesi le14 isahluko sesine ivesi 18 incwadi yemisebenzi yesine uvesi 18 sebebabizile babayala ukuba bangashumayeli bangafundisi ngegama lika Jesu nakanye. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, ake nahlukanise ukuba kulungile yini ebusweni bukaThixo basilalele nina kunoThixo. Thina asinawuyeka ukuzishumayela lezi zinto esizibonileyo nesisizwileyo. Amen. Nibe ngifunde yona le ncwadi esahlukweni sesikhombisa. Cela umnyango ngifundele uverse 51 sahluko esikhombisa uverse 51. Nina abantamo zilikhuni abangasokanga ngenhliziyo nangezindlebe, niyakumalela njalo umoya oyingcwele njengoyihlobeni. Imuphi umprofeti oyihlobenu abangamhluphanga na? Babulala abebeshumayela ukuzwa kokulungileyo esenimnikele nambulala. Nina anamkelanga umthetho. Nina namukela umthetho ngokuhlela kwezingelosi, kepha anilondanga. Amen. Lamazwi ayikhulunywa ngumuntu kaNkulunkulu. Uthi nina abantamo zilikhuni engasonganga ngenhliziyo nangendlebe, niyamalela njalo umoya oyingcwele ukuba asebenze phakathi kwenu.
ngiyakhumbula ke lamazwi efundwa ngeilanga uma eqeda ukufundwa ethi inkosi yasekuphameni ngazi uma lo muntu wayibhala lamazwi uma efika phakathi kwethu angawakhuluma yini noma angeze awakhuluma uthi ngoba nathi lengubo enhliziyo yentamo elikhuni siyembethe ake ngiceleke esihlabelelo samakhulu amabili naye uthola isibini sokuma phambi kaNkulunkulu anginasikhali anginasihlangu zokuvikela umoya wami unanti igama lami seliyahlangu encwadini yokuphila anginasikhali anginasihlangu zokuvikela umoya wami
lapha abantwana bakaNkulunkulu siphambi kukaShembe siphambi kaNkulunkulu ngiyakhumbula ngemnye imihla izwi lenkosi lithi ngiyathanda uba uShembe nimenze abe uThixo wenu ithi nimenze abe uNkulunkulu oseduze kwe ithi ningamenze abe uNkulunkulu okude nani ithi emani lapha kulomuzi njengoba semzini wasebuhleni nje ithi nibokukhumbula ukuza kwenu lapha ekuphakameni ithi ningakhohlwa usuku eneza ngalo kulomuzi wasebuhleni ithi ningayikhohlwa nendlela nenihamba ngayo niza lapha ekuphakameni ithi nami ngiyayikhumbula indlela esafika ngayo sinenkosi yasekuphameni yayisho inkosi inyanga yezulu izakhama ngaleli sako la kwaMdedele ngezansi ithi nani maniseni lapha ekuphameni nibokukhumbula ukuthi neza kanjani ithi ngoba kuyavama uma umuntu sefika lapha ekuphameni afika abona izinto zakhona zonke ezinhle ezikhazimulayo abone nemgidi yakhona emihle abone nokusina kwakhona abone nezintombi zakhona abone yonke into ensifeka ephambili enzwa bese yakhohlwa ukuthi weza kanjani bese khohlwa isango angena ngalo ithi mayiqhubeka ithi bakhona abantu abafika lapha ekuphakameni izindlu iseyimbili nami namhlanje sengingakusho lokho uma lecala labantu libembethe nami mhlambe lengangembatha ngoba ngiyakhumbula inkosi inyanga izulu ifika kulomuzi wasebuhleni ngiyakhumbula nokungabaza mhlambe wakuphethe mina ngedwa uma inkosi yakha lelithempeli amatshe izibekela yona ingabekelwa umuntu yayihamba ibanga elide ishesha ethi mfana libeke lapha itshe thina abantu basemhlabeni sasesizibuza mhlambe wena uzibuzana ukuthi ba uNkulunkulu akhe ithempeli elingaka liyawungena bani ubani ohlala gcwalisa indawo engaka qonde kwenzani qonde ukuthini ahamba shona izandla afabekela itshe athi ibekela la manje niwabonayo abekwa inkosi inyanga yezulu yathi mayiqedwe kwabeka la matshe yayisayivula izandla ngiyakhumbula imi lapha epulpete isivula izandla izenza nje yathi ngaqeda ivula izandla ayisithi baphakathi ngigeze wena baba ngihlanzeke ngowenene olime ngawe igama lami ami encwadini yokuphila yayisivula izandla isithi baphakathi akuphelanga iminyaka emibili abantu ababehlala lapha ubone laba begcina kodwa bagcina ungasaboni bagcina phi ithenge ngezwi baphakathi ayibona inkosi asekuphambi bakhona babe njengami abathi ubaba le tempeli inkosi yenzani ngoba ekuhlala bani endaweni enkulu yami ungayicashela nje uthi wena wawuthi uyazi kuyawuba wakwazi yena yedwa ngoba uyababona abantu abezayo babebizwa uye
ngiyangidideke nje mayisethu umuntu uyazi angishumayeli mina ngila isimangaliso sengiphendula abantu abayisimangalisi bese ngilahleka ke uthi inhliziyo yomuntu njengoba inje iphendulwa kanjani nina abantu angozelikhulu abangaswanga ngenhliziyo nangendlela niyamalela njalo umoya ingcwele ukuba asebenze phakathi kwenu ithi mayikhuluma le ndaba ithi nimokucabanga ukufika kwenu nendlela enafika ngayo ningayikhohlwa ithi bakhona abantu abafika lapha ekuphakameni izindlu isembili ngiyakhumbula bakugagula ngamagama yakhuluma ngombela ithutha nomntungwa yakhuluma nangomfundisi ubaba uNene yambiza ngegama ubaba umfundisi uNene yathi bafika izindlu isembili lapha ekuphakameni ithi nathi safika indlu seyinye lapha ekhaya ithi kodwa kwakuthi njalo ubaba Nkosi yasekuphameni ubhombela isitimela samampolo ithi lo muzi wakhe wakanzima nalo wasebuhleni kwakunjalo wakhe wakanzima umuntu owakhaya wasezulwini wafika laletendeni efika lekhaya Nkosi enkulu yasekuphameni yafika la lesiteji sodaka yafika la endlini yayinembobo phezulu akuzange kube lula njengoba sekuhle njengoba sekubithi nje kwangekhona kithi ngaleso sikhathi kwakusehlathini njengoba sekwaba kamthetho wami nje kwangakona kamthetho wami kwakusehlathini njengoba sekwaba ikakusho mina sengishilo kwangekhona kodwa kanjalo kwakusehlathini wafika umnikazi wehlathi wayelazi walenza laba ingcwele njengoba lingcwele nje ithi lo muzi wakhe wakanzi ithi wakho ithi baba mkhulu wayavusa abantu ekseni ngo3 athi abahambe bayogawula izibonda ithi wayebavusa ekseni ngo3 bavuke njalo bayogawula izibonda uthi amadoda lezibonda ayayithwale ngamahlombe awo uthi wahamba isikhathi ebavusa laba bantu ithi khona indoda yayimshumayela lapha ekuphakameni kodwa ayingaganiwe ithi igama layo kwangusikhenkana ithi wathi usikhenkana niyabona uthi lo muntu umoya kaNkuluNkulu sowuphumile yini kuye akekho umfundisi ongavuka zonke izinsuku avusa abantu abasebenza umoya wasezulwini awusekho kuye futhi nathi lento ayenzayo yokuphilisa abantu sesingabaphilisa nathi lento ayenzayo yokuthandazela abantu basinde sesingabathandazela pho manje ke sinosihleli naye esivuse ebusuku sivumelana ukwenza lento madoda ethi wasehlanganisa abantu sikhenkana ithi Nkosi kwakho sikhenkana le ndoda ithi umshumayeli kodwa ingaganiwe ithi kodwa abantu abayilalelanga bavuka njalo bawusigawula izibondo zokwakha umuzi wasekuphame ithi amadoda ayayithwale ngamahlombe lezibondo lapha emahlombe uthi ayasizwe amabhantshana awo ukuba zingabalimazi ithi kodwa kwahamba zawadla lamabhantshi abo zawaqeda kwavuleka izimbobo ithi kwahamba zadlula ukudla lamabhantshi zaqala ukudla inyama yabo uzaqala inyama yabo zayidla kodwa bangaze bayeke ukuvuka bayozithwala lezibondo kodwa indaba enkulu ithi Inkosi ike yasekuphameni kwahamba zadlula lezibonda enyameni yalabantu zada nemphefumulo yabo ngigeze wena baba ngihlanzeke wenene
bodla imphefumulo wabo abasebeqala kuhlubuka azikho izinto eyisindayo lapha emzini wasebuhleni eseyiqayile kudla inyama nemphefumulo yabantu azikho izinto ezimhluphayo uNkulunkulu wasekuphakameni athi mayizibona kithi afikele usizi azidlini inyama nemphefumulo yethu kodwa siyacela ukuba uShembe asivikele asicela uShembe kuba asivikele olakeni lamadimoni hlobo lamadimoni akhuluma ngale wathi lolelele uthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni hlobo lamadimoni amabi lelo wathi sihlala nalo sikhonze nalo masinikela linikele masenza konke likwenza uthi lelo demoni linamandla ithi mase lifuna ukunqoba ngempela selifuna uyiqeda inhliziyo yakho lelithi nguShembe mina ungangiphenduli baningi oShembe bokuzenza baningi oShembe bokuzibumba njengebumba Shembe wasekuphakameni munye Shembe wasekuphakameni akazabe mbili kodwa mawuzibumbela ke kuyakulungela uyambumbe lo Shembe wakho ufike ukufa ungabusaphinde umbone ithi ngelilanga sisendlini yesonto kwaku September mangaphonsisi ka 1967 noma 68 kwaku September lalikhemenzela izulu babe sangena abantu banele endlini yesonto base beyingcosana baba ingcosana nyabahlala ngaphandle ithi mayingena phakathi endlini ivula inkonzo kwakumhlanga kaSeptember lapho yakhuluma khona ngoNomasaka bayazi abantu indaba yayikhuluma babe khona kaNomasaka ngeke ngikhulume inde kakhulu kodwa ngifisa ukukhuluma lokho kodwa ithi mayingena endlini ithi njoba silapha nje siphambi kaNkulunkulu ithi umale endliwa phezwethu sonke sifa la sonke singayi ezulwini sasho njoba nisho isathi amen yathi sonke singayi ezulwini sonke sathi amen wengcwele mhlambe ke no amen wawusazacile kakhulu sathi ke amen wengcwele yayisithula isikhashana yayisithi kodwa bakhona abantu abakhona lapha endlini abaziyo bona ukuthi imali endli iwa ngeke bayizulwini ithi ngoba inhliziyo yabo ngeke bayikhohlise ithi bangasikhohlisa thina sikhohliseke kodwa inhliziyo yabo ngeke bona bayikhohlise uthi ma inhliziyo yakho wabulala umuntu wamgqiba ehlathini wangawabona umuntu nezo lahlala lingazi ukuthi khona umuntu wamgqiba kuleli hlathi ithi kodwa mawudla khona inhliziyo yakho iyakukhumbuza ithi wena uyakhumbula yini ukuthi lapha wagqiba umuntu na ithi ke ngingakho ngithi njoba silapha nje bakhona abantu abaziyo ukuthi bona limayiyo walendlu ngeke bayizwile ngelanga ngiyazi noba ngumfundisi umngoma ukhuluma ngomntwana ithi phela kwangumfundisi umngoma bengaphosisi uthi umfundisi mephethe inkonzo sengulibela unyaka ayikhuluma ngawo khuluma ngendaba sezweni la kubo uthi kwazalwa umntwana emzini othile ezweni la kubo ithi wakhula lo mntwana qonde ukuthi izulu kaShembe alikho lapha sicabanga ukuthi likhona alikho lapha sicabanga ukuthi likhona eduze umuzi wasebuhleni awukho la sicabanga ukuthi ukhona eduze wasebuhleni ukude
ingcosana bangena kuwo bayingcosana abathi ngase bengeniyo babhalwa amagama abo kuwo akusiyo inhlanhla abantu bonke ongena emzini wasebuhle akusiyo inhlanhla obuningi bonke babantu ungena emzini wasebuhle yikhumbula le ndaba ngale ndaba ayikhulunywa umfundisi uMngoma uthi umfundisi uMngoma manje ngane ineminyaka emibili emithathu isiqala ukuhamba abazali bayo bayibona ngasathanda ukuhlala ekhaya babona ngasathanda ukuhlala ekhaya isihlala lapha kamakhelwane noma yabahlupha kakhulu lento ukuthi ngale ethi ixoshwa yini la ekhaya kwenzekani sine singayenzi kahle bazama nokuthola ukuthi maye lapha kamakhelwane yini efika ijabulise enza uba ingathanda ukuhlala ekhaya kwakuthi makusanje ekseni imizi ihamba lengane bayibona ingasekho egcekeni esilapha kamakhelwane Yezithelo zokulunga aba nazo uwe baba Izithelo zokulunga bona abanazo abazali balomntwana thingane ethi sowenza njani yenziwa yini ngathanda ukuhlala nathi yini enhle esingayenzeli yona bathenga nengubala babecabanga ukuthi izayithanda yazi igqoka yavuka yahamba nazo bahamba bayobheka nala umuzi kudliwani ngabe kudliwa inhloboni yokudla kumnandi lobo lula amakhekhe adliwa kulomuzi owenza uba ingane yethu ingathanda ukuhlala nathi bayiluleka bayibonisa ufunani thanda sikupheni thanda sikunikeni ukuze uhlale nathi yangaze yabaphendula bathenga zonke izinto ezimnandi abacabanga ukuthi mayizidla bayibeka zaningi phambi kwayo
yathatha imbili nezintathu kwasekuseni ngasekho isihlelo kwamakhelwane bangaze bazi ukuthi bazakwenza njani bangaze bazi ukuthi bazakwenza njani yabahlupha kakhulu le ndawo yaba ingane yakhona yathunywa khona yakha amanzi akhona yenza zonke izinto zakhona lapha ekhaya ngazenza lutho noma unina ikhumbula angaza kwazi ukuyibona angazi uyibona ingane yami Nkosi yami kodwa ngenzani ngoba izalwa yimi ngempela nje ayizalwa ile yankosikazi ayizalwa ile yandoda pho kwenze njani yenzeni uNkulunkulu kodwa yaqhubeka lento angazi yaphela yahlala lengane kulomuzi yayisihlatshwa ukugula yagulela khona kwathi mase bebona ukuthi siyahamba emhlabeni base beyithwala befe beyishiya igcekeni lapha kubo kwaphela amabili asiyashona lena uma sayihambile emhlabeni yangcwatshwa njengabantu bonke kwaphela kwahlala laba yayo yaphela kwaphela iminyaka ecishe bengamashumi 3 ihambile emhlabeni lowo muzi yesiya kuwo yahamba emhlabeni abazali babecabulisa ezulwini abazali babecabula phambi kaNkulunkulu ngoba babeyinikelela njalo makuJulayi noma kuJanuwari bayinikelela baze becabanga ukuthi isezulwini kana ayikho ezulwini yayisibonakala endodakazini yomfowabo ingambethe inqulu ngabethe lutho emzimbeni how uyangazi mina nano wena nozibani balibiza le ndodakazi yomfowabo sekunamashumi 3 eminyaka ehamba emhlabeni cha ngikwazi ithi mina ngu-anti wakho ngudade wabo kayihlo senginamashumi 3 ngihamba emhlabeni angizange ngene ezulwini how auntie ngiyengizwe indaba yakho ekhaya kukhulunywa ngayo ngizwe nobaba bekhuluma ngayo sonke lesikhathi uphi na ithi le ntombazana ithi lengane ngisesigodini sosizo wenzani le ndawo umiyona uthi hamba ungiyele ekhaya ubaba ngigeze ekhaya bangigezanga wenza solosini ithi lengane sosona ngasenzayo angenzanga lutho kodwa ngathi nxa ngifika phambi kaShembe wathi ngeke ngene ezulwini ngoba le nkosikazi engangihlala kuyo yangidlisa umuthi
ukuba ngabe ngisamthanda uma wami ngithande yona kuba ngabe ngisabathanda abazali bami ngithande yona lo muthi ke wangcolisa wathi angisena ngene ezulwini kaShembe ngoba ngidla umuthi akho sona ngangisenzile lawo muzi esiya kuwo ngiyangcola Shembe wathi ngeke ngene ezulwini lakhe angene umuntu odla umuthi yilo umuntu angenza ngabathanda abazali ba yilo umuntu angenza mengibele ubona umama ngimnyanye ngizwe sengithanda lenkosikazi yakwamakhelwane engangizali lo muntu wathi ngawudla waphendula inhliziyo yami wayenza inhliziyo yami yabona umama kuyilo yabona umama lo mama wamaphenduka isilwane manje lo muntu kwangcolisa mawuthi ke kungeke kulula ungene ebuhleni ungenwa kanjani mawuthi kuba sebuhleni into elula nje ngane singena sishama huti pipi labezansi ngoba kulula one moto eyishaya ngisho 100 kilometers ngene bodwa umuntu ngene ekhaya impela kwakhe kwakhe impela ngisho ehamba nje bodwa ayahamba indoda ihamba emzini wayo lo muze siya kuwo lengane yami songumfo engazange udle idle sewona kwathi ayina ngene ephakameni ayina ngene ebuhleni yayilanga isele libona inkanyezi sho njalo inkosi yasekuphana ibona inkanyezi khanya la seliyacasuka impela kakhulu hawu lenkanyezi engikhanyisa kangaka kwenze njalo zikhona into enjalo eziphilayo phakathi kweinhliziyo zethu zikhona izinto ezinjalo libona inkanyezi ikhazimula layibheka lenkanyezi kathi ngizakwenza njani inkanyezi ikhazimula kangaka la selikhokha amathe emlonyeni wagcwalisa amathe lasenza ngeke ngisho lokho kunye khona okunye la kwenzayo ukudonsa la esifubeni kona la kukhuphula kuletha phezulu angizilo uzobiza izinto engalungile lesontweni la kukhuphula kwathi mase kugcwele umlomo ubopha soba nawe ungabwehleli kwathi mase kugcwele umlomo waseyibheka lenkanyezi wasefutha yathi xwali bamanapha ilento ayikhipha emlonyeni wayese iyabuza inkanyezi ithi hawu mfowase wakawusele yini ngenzeni ungifelelana kabi kangaka ithi ke le ndoda eselesele wena ukhazimlelana ubelana nobungcwele engena kumi ithi inkosi yasephambili lenkanyezi lathi ngayifela lesele esihlukana yasihlakazeka nyahamba yashona empumalanga yayinhla yahlukana nyabheka entshonalanga inapha ithi unjalo uShembe ithi awuthi mawungcolisa bese naba kakhulu agcwala umhlaba wonke uyawuthi mawubhala kabe emaphepheni ngaye uthi uShembe unje kwenziwa kuba isele elifela ubungcwele elifela ukukhazimula
ithi bebe sebehlukana ubungcwele bunabo umhlaba wonke bukhanyisela umhlaba wonke. Abantu baye bathi mabebhala kabi ngoShembe ephepheni bacabanga ukuthi bayothi mebefika ebuhleni bafanele bebathathu. Abazoba bathathu abantu ebuhleni. Ngoba uzothi ngabhala ubungcwele bese buhlakazeka umhlaba, uzothi ngabufela ngamathe, uzothi ngakhuluma into ezimbi bese isuka inkanyezi ihlukane lenye ibhekele isuka ibhekele bese ikhanyisela umhlaba wonke. Bese enhlangakazi lapho ibusiso zonke zibuthwa khona. Sengizawufika Nkosi yamakhosi egcineni angisheshiseke. Bese enhlangakazi sengizawufika Nkosi yamakhosi egcineni angisheshiseke. Bese enhlangakazi kodwa ngiyakhumbula ngelinye isuku ukhuluma uNkulunkulu wobaba mkhulu uthi bekufika inkosikazi kimi yaseMaromeni. Ithi mayifika le nkosikazi enkosini ithi baba ngize kuwe ngizobuza. Uthi beyifike khona lapha entabeni yasenhlangasi. Ithi ngizobuza ukuthi laba abantu njengoba belapha entabeni bebaningi kangaka nje uyabathanda bonke yini? Ithi ke inkosi ngaphendula ngathi yebo ngibathanda bonke. Qinisile Nkosi na? Yebo ngiqinisile ngibathanda bonke. Ithi kodwa khona engikubonile ukwenza kubo kwangenza ngabaza ukuthi bonke bayathandwa. Uthi ke ngase ngidubonini. Ithi ngithe ngilele ngabona ulapha phezulu entabeni. Phezulu lapha ababekhona ngesabatha lokuqala entabeni. uNkulunkulu wasenza umhlola lapha. uNkulunkulu vese usuka etendeni uhamba neflathe. Abantu abayibonanga lento abayinaka izinto. Khuluma uNkulunkulu phambi kwethu wahamba nje neflathe lagada yena yedwa. Wathi angangena uNkulunkulu lapha endaweni yakhe ingcwele laseliyasuka. Laselehla ilanga lehlela kuthina sodwa. Kodwa eza lapha ngiqinisile siminya mawulele impela unenkinga esimangaliso. Esuka lapha nje inkosi yasephambili uthi inkosi yambozwa ifi yahamba sathi halala inkosi mina ngangihalisela ifi ngoba ngibuthi ngoba ngumuntu we-high yabona lelanga leli usho lelanga ngiqeda impela. Uma ngibona uNkulunkulu ngena nefuthi uzoligcina wangaligcini ifu. Wangaligcini ifu wathi angangena nje phansi komphemo wasephula lasisuka ifu. Kanti ngangibona ngedwa lento. Ngiqinisile isiminya. Laseliphela ifi ilanga lasondela kithi. Lashisa ilanga wasethula wasibuka umuntu wasibuka nje. Enamandla oNkulunkulu wasesibuka nje. Ngithi enamandla oNkulunkulu ngoba mina ngibuke iTV kuzoba umhlangano enhlangazi yathi ilanga lu-32. Kodwa ilanga lalu-32 emhlabeni kodwa lingena u-32 kusuka enhlakazi kuze ebuhleni. Uma sisuka lapha uthandaza Shembe uNkulunkulu impela kaNazaretha. Shembe uThixo uqobo lwakhe eNazaretha. Akekho bese usimbona nangabe leko kufa ngesibone umuntu. Uma ethandaza lesizophuma ngesonto Nkosi banike if bahambe nalo. Yayisithi basebethi abantu abazumkhathi bathi Shembe beyisholo nje kusho abantu abazumkhathi thina esazi umkhathi ilanga kusasa lu-30. Kusho abantu abazumkhathi abahlale beshila ngale beyileyo nto ngempela. Kodwa uShembe ngoba uThixo wayesethi imvelo yadalwa yimi. Bonani imvelo linikhohlise mina ngumdali wemvelo. Wayesethi jikilanga lapho into engeke ngisho noma kwakuyi-13 into wangazi ngoba lahamba nabantu ithunzi la ilafaka nabenhlangano lathi mfriend enhlangano wayesethi uShembe senguqedile umsebenzi imvelo yenzala umsebenzi wakho. Shembe uNkulunkulu uqobo lwakhe ayibonga Nkosi. Ngikhuluma ngoShembe ophambi kwethu. Ngikhuluma ngoNkulunkulu ophambi kwethu. Uma uhleka umbona uNkulunkulu uzoba nenkinga ngoba ekumbona emva kokufa.
uzofika ukuphuthaza uNkulunkulu abawodoli, uNkulunkulu abangakhulumi, uNkulunkulu abangaphilisi, uNkulunkulu abangawazi ukushintsha ngisho umkhathi welanga. Ilanga lishisa ngalo ngesabatha lokuqalela amabomu. Wangalivala livale washisa lisasaphela sawe esontweni saphela wayithulela nje. Ngobe uthibela amabomu wadididide ukuthi kwakhona ngiphutha wangekho phutha lapha. Konke ayilungiswa kithi nje ngelanga kuba sibe sibona ushema uNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Uthi ke lo mama ngibone Nkosi wenza okungafani laba bantu. Uthi ubone ngenzani? Uthi uthema sewuphezulu ngabona beza kuwe. Uthi bebeza ngolayini, uthi bekuza ulana amakhosazana. Uthi kuzulani wenhlayisudi, kuzulani omama amakhosikazi. Ingodlungudlu. Uthi la phambili kulapho khona bekhona ibhodo elikhulu. Obekwathi uphaka kulo. Uthi laba bantu bubaphakela kodwa bongaphakeli ngokufana. Phosho kanjani bathanda bonke. Uthi bongabaphakeli ngokufana. Uthi abanye bobaphakela ngesikhulu isiqwembe esingaka bakucwala izitha zabo uthi abanye baphakela ngesipunu. Uthi kodwa abanye ngabaniki lutho. Uthi pho abanjani. Uthi yelalela kutshene mntana. Ngoba na ukholwa kule banda ngizokutshela. Ithi abantu engibaphakela kakhulu abantu abangapheli ukuza kushembe. Abantu abangapheli ebuhleni ukuza kuJulayi. Abantu abangapheli ukuya esikhumbuzweni. Abantu abangayeki ukuya enhlangazi. Uthi nasemziphathe bebekhona. Uthi yonke imizi kaNkulunkulu lapha ngikhona babakhona. Uthi laba bantu engibaphakela kakhulu ngoba banothando. Uthi nathi ngibaphakela kancane. Uthi banothando olucimayo ngelanga livuke likhanyise ngelanga belicime. Ngelanga babe abantu nje abangenandaba noshembe. Uthi nathi ngabanika ngathi ngabaniki lutho kade bahlubuka. Kodwa bahleli phansi kwethu kodwa kade bahlubuka, kade bamdela ushembe. Uthi lade benganikwa lutho. Sengiza uhlala phansi. Konje ngiloko angikusho asikugcineni. Konje bongisiza abantu banginike impendulo mase ngiphume umuntu aphendule kumephethe inkonzo. Konje uma sibiza ushembe sivukelwa izitha zethu. Sivukela izitha noma umuntu onesithi yalishembe ngisize. Uyazi ukuthi umuntu omlamuli umanilwa nje mhlambe nilwa nina nijwale nokulwa. Umanilwa nje kufuneka umuntu osiqhwaqho onamandla ozonihlula nobabili. Afika nehlukanisi kusho lo muntu onihlukanisa unamandla kunami nobabili uyakwazi ukunihlula uyakwazi ukunqoba ashona le wena amunye amshonise ngapha. Nathi ke masivula amademoni sivula izimpi zasemhlabeni zika Sathane sithi shembe sisize ushembe ke unamandla wonke. Afathathe izitha zethu ayiphosele ehlathini bese siyaphila. Ake ngibuze uma wena ke nami sobabili sixabana noshembe thina sobabili solanyulo lobani ukushembe ubani lesikhonda khonde sosibiza ke thina sesixabene thina noshembe nami thina sobabili sixabene noshembe ubani ozolamulela thina ke kushembe ngifuna ungitshela bese singaphandle ngiyayazi indoda enamandla mina engasilamulela kushembe mayikhona. Bengithi asisiqwayise ukuthi singaxabani noshembe. Ngoba ushembe uyakwazi ukuchitha amademoni azivukelayo ngamandla akhe. Kodwa mhla thina saxabana naye ubani osilamulela kuye? Ubani ongena phakathi kwethu? Noshembe asilamulele ushembe. Akekho. Mina ngangamazi. Nkosi nami Gingo Waku Angi Nawa Ama Manda
uNkulunkulu wawo baba uNkulunkulu kaSheme somnganise chibe elihle lokugeza izono zethu phunga limnandi masiphambi kwakho Nkosi siphelele Shemba sinako kuye siphelele na yonke imithwalo esindayo eminye ayithwele obaba baze bafa ibehlula nathi Nkosi sithwele yasehlula njengoba uhleli lapho phezulu Nkosi sibona ungakhohlwa yithi ungakulibala ubuze bethu ungalibala uthi Nkosi mawuza kuleli izwe udela ukuhlala ezulwini wawungazela abantu abangcwele uma sasingcwele ngabe kade wasishiya uhleli nathi Nkosi ngoba ubekezela ukusilungisa uNkulunkulu wababa mkhulu Nkosi ithingo lenkosazana sihole emneni mandla wonke hayi Nkosi ungasishiye kudelweni besithanda Nkosi masifa ungasivalele ezulwini lakho besithanda ukuhlala nawe kulowo muzi esiyakuwo besithanda ukukubona ngiyabonga Nkosi khulekela obaba nobaba mkhulu ubadlulise esigodini sosizi kuxa kwami lapha Nkosi kubamele esandleni sakho ngomsa wakho Nkosi ngibuyisela ebungcweleni bonke bakho Nkosi yamakhosi amen. Siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundisi wenkosi Inkosi zimbusise. Sizophetha inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo 170 sizocela umvangeli unjiyela wakwamashu ukuba sihola ngazo sihlabelelo Inkosi zimbusise. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele. Nkosi Nkosi nga
Asibonge. Asibheke enkosini. Nkulunkulu wakhokho bethu. Baba sizozendlala phambi kobuso bakho singaboni. Siyona Nkosi insuku zonke sicela usithethelela amacala ethu. Usifundise futhi baba nathi ukuthethelela nasisodwa. Sifundiseke baba nokukholwa. Sinike baba amandla kumnqobo uSathane. Konke lokhu sikucela ngesandla somprofeti uShembe manje kuze kube phakade. Amen. Ibekisa yaphemba umfana labamba lephulele emlonyeni uyobwethwesa undasi afu mhlamba uyisiceke ngeyicakelene ehlinzwa ngosipho thasi ziyeke mfana sezosengoyini kwekhaya izulwini umthombo ongashi bageza abaphuza bawuduma ngoba ungenamlomo ongangesiqabetho sisulu soda ukusutha njengabakhunkulu ndukwana siyobuya msuwahlaboma abantu bakuyisibuthu ozibonela afisa ukuxoxela ongakaboni nona endle bakhana ukuxoxela ongakezwa ezoshiya indlela yakhe mfathu ngoba isembe ligawule emkhulu emncane sinda ngakho ukuzwela umoya omhla oflathela imisi yafuzeka inkuna amaxiba sayibona ngamehlo sehla ngemhlandla ithukuthuke emadodeni dilikane izindonga nezaseJerikho zadilika neyimene zazilapha sezawa zafana hlalo bala amadande emadodeni bayithinte kabi lenkunzi beyithulele bayithinte enxebeni besibangela utalati